Abusiane so mene wo asanso ade ahyemu abiem na mene wadi ahyemu ade na kire se story aba be kamensa no wo fidim hase no na mene wo ba be pensem mu na abusiane ye ba besua ade ne ye besua ade ade afaduabɔ ho obi wo ho no ma se blade kura twa ne kura wase obi na abɔ ne dua bibi ye no sisia kitikiti no de kwa kwahye baifo abusua ene opani bia ba bepie mu hase a wo ne ye eche oni ye sua ade afasa ne ama we nyina ho na ye nsemre Pesa obeka me ho ne yakọ ye kwa kosua ade ye kwa kogi asem na mu nkyeremu se enye bibia na ye duabọ na eduabọ no kra no ekwan ben so na be fa so obehu se ade we ya eyemi ye duabọ anase nye duabọ ye nkwankogi asem na mu nkyeremu embra sisia kwa be ya moajo yeja na ho ye de yamiadom ani nature da roma bia boko no kre nature no me ya gi nature di nature do wo wiase bia so gi nature di yes evise ene mabu wo ha oka se o de kwa adwindwim na wo sa hwa otim se eye adwuma eye adwuma so pa what we are saying one without nature no untimu en live wa asase we so ba ye na ya to nature ne ma na to atwene ena ya na abrofo ndom guso eye eno de be ye bi anye won ene ye de ye te won ye de ensa hye be ye damir fam enti no na be ye enti no obia no ade bia na ye nipa bia no oni se bibia ye beifo ya ni bibia na ya na ye beifo ya na meka se ebia sa brabo na nipa ebo no impokra no ye destiny no ai kra no e count a lot ba nipa nim sa ye shebre ne nkra bia na de ba sa we so no e count a lot but nipa nim Lawson FM no be o esi nipa de hye so ni nye bibia na ya na ye honhombone ba system no polluti and system na say eti no obia obese ote se bia o maame ana papa ana obi na ye de na ye no nye bibia na obi na ye de na ye ene ya de esi nipa hye so nye bibia na obi na ye ewiase we ne woni mebu am kokran funso okra tim de bibia de ba funso abe ne no wakina no ebi tia ketua yes penete tani nyina ya ne bibia esi nipa hye so matene no nipa enhwe saa nyema no eno ane se ye namu saa ana impukura no wachi wade enema bi wo ha ni kwase komu sa de biam ka se ade a ede ejina otachema we so enye du mmiri mu ayira tina obia nu obeka se ade du mmiri metene de bade bia ne di akono de achi ayase obia hia obia ohu oba bi se oba no akohia no Awiase oni oba ne da eso hu na no pese no oba ne kokoda we echi no akonya yi san se yare foforo bi afro o se bonsam o ko se bonsam na hu amane eja se o ka on ka refree se de ne ma che no aba bontra be ni hu anu a sanka nipa be jai na mayen kokwa usesi a eye me offer se papa that was o mo share live okwa we are watching you live ko o we okwa om do medical dro omo be ko nso be ko na omo konso nko enti omo hwe live every kwawu ene ye be kasa afa nome ana case duabo ahun ye be kasa afa che okay mianche obi bia wo hwe bia no obi bia wo tie bia na eni bidi komo e dia afa eye duabo ana se no de am ka se no mi ni duabo ni nyina ye de se hwe ni nyina ye de se ai adam ka che obi Nyankopon aboni padua na dipa na mo de Nyankopon adom yam se ana no me ni duabo Nyankopon aboni padua na dipa na according to Bible no according to Bible no aboni padua oba dua no oba ma sudia ena ye nemu ana ye ne ye ko na duabo ana se no me se de ye be ka no ye wo 3 types of duabo. Okay. Your mental case, verbal case, and an action case. Okay. You be sunny man, I say about baby beam. Mental case, verbal case, and an action case. Now the thing ye can say verbal case ya. A diaba ubidi na no ye day. Mo. Lawson and you know they be a because it true. And none of the members are bet it true a brother near. A particular banner for a woman. Ahomachi eba be si anopa be se 9 no aya sankofo no omuta kasa some cancer money be the fan ho a the possibility say bebem 85%. Ai abra ne abra ai de ko be ba so be kire from Monday to Sunday adia obi adia enu kwase wo ye etina ma mefo no bebre ho a ma do medum ma e wa so ye be ba so
it is any many maybe I always any pedestrian so it verbal case no de wode wano ye de eka eto bu a otimi ya na woni pass me si ubebre onam kwa mu titru mamefo no ne ba kra na de wo ye de na wontimi nya de na wo kwa wale asa bebru ampa obenyi no obre kromi ya de ano bodua na take effect 30 years time 15 years time 25 years time 10 years time but nani pa ni re fino ho etu pa mo bodua o kromi asa pa na mamefo no edimu atintima pa okay wadna no bodua sisi a dem ai okunu kwa na kwa me ade a wo ye de na bebre pa o onu obo okunu ni dua be wi eche na wasa ka se wikunu de nadwuma nkoso kora be honhomboni bi na eteso enso wa mu de bia me ka se ma otumi wasase wi so sene mema ma aba otumi esene mema wasase wi so enokre tina asase wi se no eye ma dia de bia me ka se ma secret ni de min kire da wiase ta bema impoko asase na ye gina so no oyoba moda bumi ene kan se asase ya tiboni be ka se moda et ti we nyina kire se asase no ye den oyoba eno ni ade ese nipa de ehye ne so eti verbal case ni ade ye de ano eka okay na wodi wano eka de akire obi tebu a wotimi pronounce ayi bi odi nsuo bi anase wodi offense dua bi ana wodi entity bi no de aboni pakwa de edua tana me ka che obi se ko hye ba akwa de bo obi dua no sa ko hye ba akwa na so wetimi da ya de papa de ama ho se de ya de bone no sa be so de be de etimi de ya de papa okay but ye no system no eye se de sia programming environment no ya programming negative energies it always no negative energies near the energy kind it no all positive energies na always no aya na obre ana se eche ansa na ye de aba nemum de no ya program ti na obi ka de bone ana ebem to bo to because me so da na ya de bone pa na ebem tentem nemum ya de papa de ya na ntamba because of say wo ni pa na kra wo na mo kwa no what program on with negative energies and I nam ho because so that adwumbone na odwene fo nipa ho sa etiano ni ade verbal na fe action case se wodi kosua bi ana wodi ensuo ana wodi ensa edi gu form ade bia na ya bia wodi gu form edi abo bi dua obi kwa timi ekogina dua ho na wo oye no ka che dua se nipa so me say se bia onyina na se bi santino etino onkonko ye nipa kro sei emfa ye den emfa ma no ba mi wan so bro mi wan because ni baby ti woni ba ne bre no onka che bia kro na se bia no emu ne ba ne ma ne ba ne timi de entumpon obi so tibi de oil no dia gu for da bofom o so bi de yankopon na ebo bia wo kan mo fry wo dane ade wo dane nipa no dane wa adwene mi wan so the same bia na na de no wo obo wo se wo abrabo action case enti obi kwa timi tam nso no aye woni pass me se ni se na obi timi eye no ateno da hwefom bam e mani bi so timi no okunu nya asem no ode ne twesi fo no otwire twese woni akosi papa obebre akosi papa obebre omo ro mo na wonom de omo ade ba no twifom alele nkua no ode twifom sa no de ewie be wie se so ade sa no nya akosi papa so ade papa etu ni pa no wo no wo bodua ma dua no wa nkasa wasa anya dua no de infect ni bi enyawo te bedu ba bi na so nyema bi tototo wo di be chiri sa afre de enko wo ba dwene ho sa afre be kasa ade we de mi wa so no wa no we de wodi wo bone tene ni ade ese ni pa de ese ni so to bo se bu na dwene akogina ba bi kogina nkwantana so no wa tam kuku no de ho kon ba ni ade bi agugu ra hwe bam ade ya wo kuni pasu masi ade ya wo seni pasu masi ade ya dwuma oni nipa no bomu no wo yesere be ye nipa na de be nipa na di sa ewiase we ne nam ho no obia ne energy se di na chi o ene obia ne agusu ofrim ene obia ne tumi a wode nam ene obia ne ebu ne dua ene nyo obia ne yekasa de yekasa tia no ene kre tine nipa bi wo akasa tia ne pe ono onye ohwe ne mum ne kra na nkasa be torment o pa nje timi kasa nipa we ne kra de edin tema ne kra ne de serious bo no wiase obia wo serious bo tele kasa nyankopon wa boye ne mo wa moye pe yeah pa wo boye ne se nyina didi ye nom ye nyini ye bewu ne mum no wa moye pe entina yete kraso teacher ni akira ade awie wo kira ade ni wie ya de question gu blackboard so a no obi e de etwa no the same nipa na te gayi wono kraso so no obi e de eti
Sani pan so otia so e bia e be kọ abonten no no ni boss ye de ebo ewiase we Nyankopon etia no bu Nyankopon no boy pen da bi ewiase obia ne hyebe ne mfra bi o de ba asase we so yes tini pe boy nye ne bone etina Nyankopon Bible so Nyankopon so me na bo sike na bo hia ni yeah etino wa boy ne mu wa mo ye pe ene ade esi ni pe de ti ase fa enye obia ne betuma nya sika wa asase we so da bi enye obia ne betuma di ye wa asase we so no obu o akwa na wo no wo be bie kwan de de ato ho de ama obia wo nua bi ebia wo ba bi anase bia wo nana bi sa baye no onye hu sa fa na me ba be ya de de se bika mi ni so fa so wanche no mawu abro ne ma abro ntino ze enche no mawu ntino ye ka ze takra na ma bia o sifie be miensa o se ne mana wo ne mana se bio ne mana o jimi enti wo ton fie ni nyina ha o ton fie nya se de be ya o wukra na ajimi fo mfa mufa on tinu eche be obekọ na mpa no hwe nyame anim so ton fie ni nyina to wo di abro nti woni mebu wo a nipa eni mebu wo ha wo dwene a wa kasa be de be ba wo so ani wo mental case obu a otimi ya na de bi otimi hwe odin no wa bodua anaso wa kan nsem bi no me nsem bi ye de e wo na adwene mu e wo ni tirim dina no bukaze ntanua no wa kan wo ni tirim anaso obu won so a ene bu a otimi ya obi timi ya na de bu so jan odi so ye ho na oye no wa kan de bu ntim na apie ana wate ho no na ne aka no mo serious mental case na ehu sin bibia obu okra na one okunu kra da no that the time no mo da no na no so adwena wo de adwena na wo nkra mo se bi owifo ne adadefo no at the time na wo mu hia na mo yebo se wo se adwena wo ba no de da empane so no adwen fin ko a afro wo akra no wo bomb afro se ai na bonsam bi na na eye me na bonsam bi na eye sei na bonsam bi na torment ma brabo da bi anase me bana brabo da bi because oye se wo obu be man no eye nyina wa ade me bia na sa ade bia no hwe firi be man no ne sanka no tini wo di be man na tem e wo ni tirim tini nyina ne bia de wo hwe ni pa de hye ne so e na impo edin a de to ye so ye de e wo no me ye de e wo ya bla bo so edin a de to ye yenko na ya to edin ato ti kwa so ya wo akra pa na ya bo na so peso fo se fa brofudin ye de e to ne ka brofudin so ye ntiase o Nyankopon bo wode wa beto ya aha ye edia hodo bebre wa so de mpe brofudin so beto no so wonte brofudin ase obe brofudin kura se bia wansane mu nyina ai mpanyifo so se man paso ne de ye to bedi da bena broni te abrochira wa beto obi edin wa Ghana hada broni so wode obane to no wonim broni no wonim ne faribai wonim subai na da kwa kwato no afre be wie na edi enya ye odi ahodo bebre de ko ba so be bi se Simon enye di papa o Simon ye ko ba kire eti ye wasa ni man edi nya di bofudin bebrebe eti na we ahwe ahemfie mu fu pure ahemfie fo no omo bofudin omo bofudin pa batin ha ya tututu ni da bi edu ba bi kura wo no yire tinna wa nkoto oba bofudin na eha no ka to no brafudin teachers ne kro wo school nkra ka ho oba school fufo no busa se nkra no embobo mudin a obobo mudin bia me frame say o se kwaku na wo brafudin ni say le brafudin kwaku say na ma sha say esra akra no na umbu basa na a discourage akra no musina ama akwa na se waye basa of what was ne papa ni no afa brafudin antome bia the we dey abed nego we dey Peter we Judas ai da bena boni no afia so aba be ne nana do yeda za ograwa amuna mane wa ko wiandi ai enti sanye mani nyina tie din ya da din nyina ne bia de ye no so e count e wo ye so e na impo kura ye free so kura ye free so titiro kura bi wo ha se ahonhom na wo ho no ebi anam mpe e bia eye aponchinam okay wo de aponchi bakrum ho tina obi wo so eja ye chim ana aba ye ngoso ye but enenya to sane mani nyina ato na ka kire si Yesu ba ye no ene ne ha ye kura ehia kraman enenya to sane mani nyina ato atwene ebi ha abenu nyina na meka no enenya to sane mani nyina ato atwene ena kuro no date no asori de tie kuro no nipa ti kuro mu ho tibi akuro bu auto kokotena so ti kuro we de kokotena so pe na mabrabo nyina asai nipa fa na adwene ko
ye ne pese ko tena bia no an se ye ko ye nwene se anase ye nhwem se ha me kwa kotena no de bia me ka se ko kwa kotena ba bia se kwa ye bibi na se ade ko be se ohun se ade ko ne be ye de ama wa o ya na pe nunum nunum anumre sa be se ya oduru nunu anu akasa che nunum se bia o me kwa kotena e bia kro we so kro e anako me kotena ko fiase mo se kro na me kwa kotena so no se ho no e be koyi de ama me a nunum no enkyere se nkoyi ma me so nunum so de enkyere na se enkoyi ma wo de hye usunya sansa wada so ade be kyere nunum na wu na dry kra nunum ya o ya nyankopon de nyima hye ahaban mu question about na ti was na akopɛ girl nso me magic yo said you fake bia wo kota no ko pege bi wo na na so betimati nunum bi ada so se ni nyina de hwe de hwe sa over there say wo question will be say and next question hey pa o next question adu be kwa koto iri ofi na gwa me enti ni nyina ne me bi ede ho na mpokura no mpabo e hyew mpabo e hyew no eno kura so no yetimi de ede etimi de ade de edi tia wo anokre eno no yetimi de ya na ya benya date of birth no anase years awedi pepepe ye fan se bi o du ho a ase o da to ase wo hye de hu e bi akwa bi a wo so bi wo bi ka so me no on kan ne krada no yeah on kan bi me wo 1993 me ye wo 1985 ye wo 1970 no wakabat on kan the krada na nkasa but obetimi dia ya dia baba benya to bi o mo me very intelligent you know obi obeso di boni bi ani pe hu no musu no obusaw wo se obi a wo hyempaboa size be ya no waka but od be ya baba benya o date of birth no inteno ade obi ne fancy bia wo hyempaboa fancy bia mpaboa wo hye no e bia wo hye mpaboa size fancy e bia 34 na de 0 mienu aka ho no baba tie free e o date of birth ni o ti free o date of birth ni ma no prase by this year de no mo se last day get no bonya o ye wunfie no pa tra ne hwe ai fakakrita ne bo edukre ai fakakrita ne bo e te van se o de fa wa o shoe size no shoe size ma 34 o se 34 me share 44 44 na fa zero mienu ka ho me ba ewiasu we de se unimu a eno asema mobo enti me fan say is it me kon say enti shoe size no na fa zero mienu ka ho okay minus aye year na de wo no say bia 1970 we were you akoya bi ho plus this year 2026 last 2 days no aye unfia wanya 26 come on eti first two no so yade e kire de ko ba kire ho asem first two no numbers no yade numbers ye ne mapa na manfo nim wow the last 2 days no aye unfia wanya enokre enti obetimi ne sa ohene wo hwe ene gusu no hey Awiase Mu ene gusu no obetimi ne sa ne ma we se ewiase na wa de bem ka se ewiase we no eye neme bia wo wiase a ana ayi o se so ka o so me dia sa o etino e woni me bo a unimu a unim ana se universe na an kire wa bi na da be kire obewo bema obewo ba ti sane mari nyina ne bia wo se ni pa de se ne so na ye bripa nana ye brand rap up my na enne no ne wa kire we kura no ano de pa na fe fa number no we kire kwae no atu dwampam cho ne kakra bi no kan msrew ne aka no frɛ no afrɛ no na ne di ho nkomo ye de ya so bia hwesesi a edem se kum you know de ka ba so o birthday no curse ye wo birthday no the negative side no day na de wo no and I Wednesday de ko ba kire Wednesday mu nsem omo Wednesday friend mure ko no omo no tani pa no dudu na ba be se 98% abra nko yi fa Ghana ni mezi bebe na si Wednesday Ghana ha ni mezi akese no esi ukuada Lawson FM ukuada e free eye enumre sabe se eye free 4 e kwa akusia na 11 ho no enti omo ewo mu sa atam bebe na bra nko yi ewiase we mystery tigana ni me bebe kotokone has de yesi Wednesday ukuada hwe nansia e work de nansia esi ukuada eye fene say bebre mekom de esi ukuada bebre impokra no ye di kre
Ghana, your beloved country is free forever. Yeah. You got I knew that number. Tina didn't shake his hand. I didn't think anything. Obinso check it was say hey offer it is true no correct did I be sanisa numbers ni nyina mu aba bet dia ebia de eye okay if you ask me mystery nana gwa be fa number no etudwa na your number is 0599 58 69 02 0599 58 69 02 0241 58 76 74 0241 58 76 74 to where numbers e did juma yeah that's it nyago nshao yo abusia se na meka ye no kire se obi wo hono ma opolia eye aduabo beli twa no eye aduabo odidi kra na kire se wo ka ne takrama eye aduabo opani amaye wa kire nsem amaye hu se enye bibia na eye aduabo bibi wo hono ma na ye aduane bia wo ye den ye di ye enne ye nuane ye di kra no yari ade braye no sinduabo ebia de plantain chips ye de rubber chi obi kra de magi fita e de ye ice kinky eton mankofo di enti se udi se aduane na se yari bi beto so a enwo se ukasa ye den e duabo e wo se wutu na mo na ukọ hospital na akọkọ check se so eye hospital yari ana se eye den e na asi den na ekoso owidiem na enfan hye utirim se bibia e beto bia ye den eye duabo migidi se wafam afutuo bebre no kaaye migidi se wafam afutuo a wode be na wode betu hofo na wode bi nso etu afofrofo ye like video na afa ye share me ni wobesi ase da se na ye besan so ahia medin no se na munim de da na na akosia adepa aha so da so ya emergency Ghana TV da se na ye besan so e de ahia mu e wa ha biem makrawa na madawase